Selamat datang pada rekaman Menyimak 15. Latihan menyimak ini untuk melatih daya simak terhadap rekaman esai populer berjudul Tegul Base. Setelah menyimak rekaman, jawablah pertanyaan-pertanyaan di buku sesuai isi rekaman. Esai Tegul Base oleh Komang Adnyana, Pinanggal, Selikur Maret, Warse Kalih Tali Selikur. Diastun doh mabinayan, punapi minat yen usaha ngelestariang basa Bali, taler macepuk sareng pikobet sane mewaste paiketan rasa. Warse Kalih Tali, jumpa lahiri ngamolehang hadiah Pulitzer, antuk pupulan cerpendane saneka pertama. Interpreter of Melodies. Selanturnyane, wenten kekalih novel dane saneka wedar, taler asiki pupulan cerpen, samian kasurat nganggen basa Inggris. Majalaran kekawian-kekawian punika, jumpa lahiri kalokta pinaka pengawi sane waget. Bukunyane katerjemahang ring makudang-kudang basa. Dane taler merasa sekadi pole genah ring penglimbak kesusastraan jagate, katrima melarapan kekawian-kekawian dane sane akeh ngenenin indik wargi imigran India. Kemaon, ring warse kalih tali roras, tanpa sangkan jumpa lahiri nguni ngayang, sampun ninggalin basa Inggris, tan nyurat nganggen basa Inggris, tan ngwacen ngekawian basa Inggris, lan majemu melajah basa Italia, miwah nyurat nganggen basa Italia. Basa Inggris sane ngranayang dani presiden nyurat kekawian, sane kaangkenin becik, sane ngranayang dani kaloktah katinggalin. Kekutang, bile-bile dane cumpu nganggen basa Italia sane kantun anyar, sane soleh ring pedewekan nyane. Akeh sane nulak, akeh sane nambakin. Kawenten manah nyane sampun cutet. Sane ngawinang wantah asiki, rasa lan paiketan rasa. Yukti, basa Inggris ngawinang dani kasub, ngranayang dani presida ngamedalang makudang-kudang kekawian, kawenten ring tengahing manah, dani wantah sekadi ngelinggihin perahu, ring tengahing segara sane mancuh. Manah dane nenten jenek. Yukti, basa Inggris kerasa leket ring kauripan dane, kemeontan presida kebog-bogin. Basa punika taler nenten basa witnyane. Yen selehin ring lelintih kulawargan dane, basa punika taler basa soleh. Basa ring panyumune taler nenten madue paiketan rasa. Meme lan bapanyane wantah mawit saking India. Basa witnyane wantah Bengali. Duaning meneng ring Amerika, tanpa sangkan basa Inggris medados leket ring kauripanyane. Punapi minap antuk nyatuayang, unteng nyane jumpa lahiri sekadi kelangan napi sane mewaste identitas. Dane boyo jemalih Bengali, taler nenten Amerika tulen. Kerasa sami soleh, sekadi ngamal biase, tekek gembelane kawenten sabah.